Hi guys, good morning and welcome back to our YouTube channel. So ngayong araw na to guys, ang pang 13 days at eto na nga, ang lahat ng mga lalaki ay pumunta na sa ilog para gawin yung kanilang last ceremony. Bali, itong last na ceremony nila ay yung parang pag-pray nila, na hihiling nila na yung kaluluwa ng aming kumbaba ay maglakbay siya patungo sa heaven. So, may prepare lang sila dyan kung saan may ilalatag sila. Maglalatag sila ng mga rice, isang ulo ng rooster, tapos rice, sa ibabaw ng rice, may roti, tapos may saging. So, yan yung gagawin nilang ceremonies guys. Bali, pinapakita ko tong video na to guys ay para ma-share sa inyo kung paano ang kultura at tradisyon ng mga Nepali kapag namatayan sila, lalong-lalo na sa mga Darai caste. So every caste ay may kanya-kanya silang ceremony kung paano gagawin. Hindi ko alam exactly sa mga iba, lalo yung sa mga highest caste. Pero sa Darai ay ito yung way nila ng pagluluksa lalo sa huling araw. Ang mga babae ay mamaya pa, nakahiwalay pa. So mga lalaki lang muna yan pumunta sa ilog. Pagbalik ng mga lalaki, yung mga babae naman ang pupunta sa ilog, maglalagay ng oil, tapos di ko alam kung ano yung liquid na ilalagay din nila sa buhok. Tapos maliligo din sila, parang ganun. So, pinapakita ko to sa inyo guys para ma-share lang sa inyo na ganito nga ang tradisyon at kultura ng mga Darai. Keep watching! Amitabh Bachchan ऊपरों से कोलकाता पानी से अमिताभ बच्चन ले कोई हरकत हुई ना वाला है और खाली में पानी हाँ सुनते हैं वो सब बोलते ना तब आने का और तो नहीं अपनी पार्टी जमा था ना अभी छत थोड़ा पहचान के मेरे के Mana tiga mitra kayak itu lenje ya? दोषी उसका सा आना पड़ता है Anak man. चाकर भीती ऐसे करके रास्ते ट्रैक्टर के रास्ते तक ना खाप को केरा बीच से शेयर वाइस सारा सारा ऊपर बड़ा बड़ा सिकम है मोटा ना बागला पे खाली वो है पापा ने ना काट के निकाल के बॉडी चला बराबर बड़ा दर पंडे रे हल्लाते lah
पानी भरिको राख्नु पानी भरौँ ठेउनी फेर लेको नि हाई चिज जक्ता तेरा आँखा आई भयो जम्मू छिट्ने फेरि नभएछ पिण्ड चोकेर जम्मू छिट्दैन फेरि भयो पिण्ड चोकेर गर्नु पनि यही हो ल पिनाले उसो आज बोक्नु छ बल्ल So next. कुनले लगाडे स्टप गर्ने So dito guys, nakabalik na ang mga lalaki at kaming mga babae ay nakaligo na rin, nakaligo na kami, nakagamit na kami ng shampoo. Ngayon guys, itong makikita nyo naman, ito naman ang pudya ng mga babae. Lahat ng mga babae at ang sabi na ni Asis natin ay kasama daw kami. Ito ay ang pag-aalay naman ng pagkain, ng mga gulay na ibig sabihin after namin magpudya dito, pwede na kaming kumain guys. First bag. अर्को नानी त्यो हो बाटोको
Ito yung niluto nila kagabi guys. Fruity. Dami. Gawa yan sa rice flour. Tapos niluto nila na ganyan na may seeds. यो अलि धौली देऊ त यो यति साह्रो त्यो बाटा हिँडेर बट्टा अचोटि जस्तो यो किन्छ हो पानी यो यो यतिपट्टि पानी बाटा के उत्कार त कोचोटी तोरा न पहिलो नियो पहिलो यसले सुपता चाहिएको वे दिने बाटा एउटा चाहिने के बाटा उसी आधा के उसले त कल राखी बस बाटा जम्मै चला भइदियो नि काटा दुलो छाडौँला न ए आबे नाबो तारा हो आफै एसी अलग रहता है ओ भात रागे सिकाते का हुआ Can I go there? No, there? At the end? सारा भात रागे सिकाते वो तो पहले भात राखो बात और तेरे जाओ घर में भरिया गर्नु पर्छ है पहिला त उतै राखौँ न पहिला त बनाएर राखेको परेन जान लो इतो हाँ तुम ऊपर है ये हो भिडियो गर्नु वो साढे बाल्टी चाला र बाल्टी चाहिने के हात धोएके छुट्टै बाल्टी जाऊ त जरा एउटा बाल्टी र पानी खै दुई चला काम खै हुन्छ नि नैसी पानी र बाल्टी चाल्यो Wash your hand. Wait now. ल एकछिन बिस्तारै गरिकन नापर हात के Need a little take, huh, mommy? Yeah, boss. Yeah, boss, sorry. Yeah, boss. Yeah, boss. Rice Rice first? Huh? Rice first? Rice and 3 times? rice and tarkari. Huh? First rice only. Yeah. 3 times. Yeah. 3 times, huh? There. Yeah. Again rice. फिर साग न कस न छुट्टै put here 3 times, huh? Other also, yeah.
ओइ हुन्न बाबु rice that one and put there mix yeah you go wash your hand wash your hand बोल दे तो ल ल असो न जसले गिभ लिटल द फ्रम देयर द राइस लिटल फर आमालाई ल ल रोटी करा उसी बीच बीच बाबू वही पास में बीच बीच वो 3 पोट है नहीं तो एकछिन चाहते होते रोटी करा जे कतम वो गर्ने है त्यो पति हो है सुनो सुनो 5 यहाँको काठ मेरो पतिको काठ क्रिया यही भर्खरै सुरु भइदिँदै व्यक्ति गाउँछ त्यो केरा रोटी आज माटो खान्छ गाउँको माटो एक होइन आज बाकी मुँह चाहिँ बेसकै बाँकी पऱ्यो बिल है नाम भएको यहाँको काठ मेरो पतिको काठ क्रिया यही मोज हो मोज भइदिनबाट है यति गर्छु माथि हाल्दैन है मेरो पतिको काज क्रिया भइले कि नि त भइलो आजको दिन से यो घरको सदस्य के जात से मिलाई के मित्र से पानी फुगाई दे के मरण करण धुन भोज बिहा करण भोज सात घाट आज से उता घाट प्रतिदिन बाटम आज दिन से यो घर को देवपुत्र भैपुनु बसी जवाई पशु प्राणी
लाला पाला पाली बिरुवा सबैको रक्षा पाल गरिदियो भाइ साथ